Ek is nie 'n persoon wat media mal is nie, maar as 'n storie wat net nie weggaan nie. Ek wil net my plekkie hierso kry voordat ek dit nie kry nie. Daar's 'n storie wat nie weggaan nie en is hierdie Charlie Kirk storie. Ek weet nie hoeveel van julle kyk dit nie. Nadat Charlie Kirk nou dood is daar baie vrae van die wapen wat hom blykbaar geskiet het en die ou wat hom blykbaar geskiet het, bewys hulle dis onmoontlik en daai tipe wapen, hulle sê 306 sou sy kop heeltemal weggeblaas het. Ek weet nie, ek is nie 'n kenner nie, maar so meer as wat ek lees, hoe meer en luister, hoe meer sien ek, hier's 'n probleem. En weer eens is die media een storie, en dan kom jy agter en jy het 'n paar mense wat opcheck en sê, hier's iets anders daar in die gang. And I want to tell us, the Bible warns us, in the last days, there will be false prophets and false teachers, and the people will believe the lies. And they're not only in the church, they're in your media, they're reading your news to you. En ons glo alles wat ons sien. Dis so ver te gaan, dat toe daai vrou Erika vir Donald Trump op die stage gedruk het met die memorial service, sê hulle, sy en Donald Trump het 'n verhouding. Ons lewe in 'n siek wêreld, mense. Besef ons dit. Dis absoluut siek en korrup. Wat my verstand te bowe gaan is, mense kan in sonde lewe en doen wat hulle wil, maar die wat reg probeer doen, word gekritiseer op die kleinste punt, wat nie is 'n waardige punt is om te noem nie. Hulle soek iets om ons te disqualify. Nou is 'n vrou wat seer en eina en pyn het, en sy's gelukkig genoeg om 'n figuur van 'n pa of 'n pa figuur te hê wat op haar stage staan, wat wel die president van Amerika is, en sy's gelukkig genoeg om vertroosting te kry by hom, en ons wil 'n seksuele skandal daaraan verbonde maak, dan dink ek ons moet kyk wat sê die media vir ons. En dan waarsku ek vir ons, pas op, ons lewe in 'n tydperk waar die media alles uitmekaar uitskeer. My oupa het altyd gesê, ons het 'n ou wat langs ons gebly het, en hierdie persoon het verskriklik gelieg. Hy het soveel gelieg, dat my oupa het gesê, hy glo homself eintlik. Maar hy het gesê, as daai man vir jou sê, die son is op, gaan kyk, of het regtig môre is, because hy het gelieg. Ek wil nie verder oor sy leuns vertel nie, van dit is om afbreek, maar ek wil julle sê, die media lieg. Die media lieg vir ons. En dan wil ek verder gaan, en ek wil sê, in die nuus in Suid-Afrika, 'n bietjie nader aan die huis, het ons nou die rapport gekry, dat Malema skuldig bevind is. Hy en sy bodyguard, of wie ook al, dat hulle nou skuldig is aan wapen en misbruik, of wat ook al. Die vraag is, as dit ek en jy was, sou ons nog rondgeloop het vandag, as ons skuldig was vir dieselfde daad? Hoekom loop hy rond? Hoekom skreeu die media nie uit, sluit hom toe? Maar die media is stil. En dan wil ek 'n derde punt vandag sê, en dit kan maar op wêreld uitgekondig ook, van hierdie gaan uit na Australië, New Zealand en oral, laat hulle maar sien. I want to tell you that if you have a white skin anywhere in this world, you are not loved anymore. And I'm not being racist. I'm being factual. Dis 'n sonde om 'n wit mens te wees. Dis alles wat ons doen. Kan ek jou sê, as Charlie Kirk 'n swart man was almal wat betrokke was by daai skietery lankal gevang en gehang. As Julius Malema 'n wit man was hy lankal in die tronk gewees.
Pastoor, dis nie die plek vir sulke boodskappe nie, dis die kerk hierdie. As ons nie die waarheid in die kerk kry, waar gaan ons die waarheid kry? I want to tell you, we are not privileged anymore to be a Christian. It's not a privilege anymore to be white, and it's not a privilege to be an honest, hard-working citizen. You look down upon by the world that wants to lie, cheat, steal, racist, and want to do everything that's wrong. Laat een persoon net goed probeer doen, dan sal die wêreld probleme met jou hê. Hoe kom hierdie tot by my boodskap? Wel, ek lees hierdie stuk en ek wil gou sien toe dit draai. Ek soek net die versie gou. Exodus, ek gaan hom nie lees nie van ons, ek sal die ander versies lees. In Exodus 16, van vers 4 tot 36, kan ons die storie lees van die Israeliete, wat uit Egipte uitgaan, en is juig, en trompette, en die sjofeer blaas, en hulle is opgewonde, hulle gaan nou, hulle Here gaan dien. En hulle is 'n paar dae in die woestyn, toe begin hulle al klaar murmureer. Ons het nie water nie, En toe murmureer hulle nog verder. En op einde kom hulle daar voor 'n rooi see, en hulle sê, waarna toe nou, Moses? En toe hulle weer hulle oë uitvee, toe sa Filistyn, Egiptenaar, 'n weermag agter hulle. Hulle sê, nou, kyk nou, God het ons gelei, dat ons hierso by die Rooi See, ons bloed gaan invloei. Sorry, my Afrikaans steek my nou nie verlaat. Our blood is going to lie here in the seas of the Red Sea. We wasted, we did, we finished. God delivered us to our enemies' hands. We've got no escape. Dieselfde God, wat hulle nou net uit die Egipte uit gered het, dieselfde God wat hulle 2 sekondes of 2-3 dae terug gesê het, ons gaan hom nou gaan aanbid in vryheid, is nou dieselfde God wie hulle aankla en sê, God het ons tot hier gebring om ons dood te maak. How fragile is man? And then I'm sorry to say it, but I look at South African supporters. As ons 'n wedstryd wen in die rugby, dan's Rassie die beste coach in die wêreld, en elke speler wat op daai veld is champions. Laat ons 'n wedstryd verloor. Ja, Rassie moet gaan, en Tony moet gaan, en hierdie ene moet gaan. Hulle is almal verraaiers, en ons het jou gesê, daai ou kan nie rugby speel, en ons met daai ou nommer 10 sit, maar ons maak die Israeliete het presies dieselfde met God gedoen. Hulle eie God wat hulle aanbid, wat hulle gesien het, 10 plaae gestuur het teen die Egiptenaars, en hulle is vrygespreek van die plaae, en nou is hulle vry, en nou sit die hier in die woestyn, en nou is die Rooi See en die Egiptenaars agter hulle, en onmiddellik, Moses, is jou skuld, en is jou God se skuld, nie ons God nie, jou God se skuld, dat hy ons hier gebring het, so that our blood can stain the beachfront of the sea. Nou ja, weer eens, dankie Abba Vader, dat U ons nie straf elke keer as ons optree nie. En hy red hulle, van deur Moses wat staan met 'n staf, gaan die Rooi See oop. En elke liewe Israeliete, saam met hulle waan, saam met hulle skapies en bokkies en kinders en almal, kruis veilig op droë grond, aan 'n kant toe. En as 'n prokureur wat Sondagskool gegee het, en hy het vir die kinders gesê, daai is nie 'n wonderwerk gewees nie. En die kindertjie sê, hoe so meneer? Hy sê, dit was nie regtig 'n wonderwerk nie, because it was a flock
plek by die see, dit was nie eintlik die see, dit was soos 'n lagoon, wat droog gewaai het met die wind. En so, daai stukkie wat hulle oorgegaan het, was nie eens so breed of so wyd nie, dit was net 'n klein stukkie wat oop gewaai het, en dit het droog geblaas met die wind, en hulle kon oorkruis op droog grond. Sit een van die kindertjies, hy sê, meneer, maar dan sit nog steeds 'n wonderwerk, en hy sê, hoekom? Hy sê, because hy het al daai perde en Filistyne met hulle chariots verdrink in daai klein bietjie water wat opgedroog het. We must have faith like a child. Okay, hulle is deur. Waar is Egiptenaar? In die Rooi See of terug die wat oorgebly het? They've been saved. Nou is hulle in die woestyn. En nou kom hulle by die promised land uit. Dit was 'n belofte van God. God deliver die belofte vir hulle. Let's not forget Azarias. God het nie teruggegaan op sy woord nie. Hy bring hulle tot by die belofte land. Hulle stuur 'n klomp surveyors in. Hulle sê, gaan kyk hoe lyk dit daar. Want check uit die ouens daarso. Hulle kom terug, hulle sê, "Jo, kyk hierdie drywe. Ons moet 2 oue op 1 tros drywe dra." Yes, like. Hulle sê, "Kyk hierdie perskes, die heuning vloei so, jy kan dit drink uit die klip uit." Ek weet nie, ek maak nou my eie storie seker. Jy kan die melk so drink. Jo, die strome melk dis heerlik. Hulle sê, "Kom ons gaan vat die land. Kom ons gaan vat ons belofte." Hulle sê, "Maar daar is een probleem. Ons lyk so springkane in die mense wat daar se oë. Hulle is groot reuse. En met eens het hulle vrees. Met eens, Jan, net so. Maak nie saak wat God gedoen het nie. Maak nie saak dat God 'n hele Egiptenaar army nou net in die Rooi See verdrink het nie, en hulle gered het nie. Hier's 'n vyand wat groter is as hulle. Hierdie belofte wat God gemaak het, maak hy onmoontlik vir ons. Hoe gaan ons hom kry? Hier's dan reuse hierso. En weer eens draai hulle rug op God. En ek gaan nie die hele storie van die Egiptenaars van die Israeliete deur die woestyn vertel nie. Maar dit veroorsaak dat plus minus 'n 14 dae trippie 40 jaar gevat het om uit te kom by die belofte land. En hulle het in hierdie woestyn gewandel. Om en om met hulle geloop. Hulle het gehuil vir die vleispotte van Egipte. Hulle het gemurmureer. En God het wonderbaarlik weer eens voorsien. 'n Klip wat water gee. Ja, en hy sê die klip het hulle gevolg. Martie? Dis net in comedies wat jy sulke goed sien, hierdie cartoons. Hy die klip in voete gekry en gehaal. I don't know how this rock moved, but this rock moved. Nou of hy het so gelevitate, of hy het met voetjies ek weet nie hoe die klip gevolg het nie. Maar dit in dit self sou gesê, wow, dit moet God wees. Maar nie hierdie klomp nie. Dit moet net. God moet net. En God voorsien vir hulle water in 'n woestyn. Nie net vir hulle nie, maar vir hulle diere. Hulle is nooit sonder water nie. En nie net dit nie, God is prakties. Deur die dag het hy 'n wolk oor hulle, wat hulle wys watter rigting loop hulle. Hulle het 'n wolk wat skaduwee gooi, en hulle beskerm teen die warm son. Hulle diere en hulle. En as die wolk gaan stil staan het, het hulle stil gestaan. En as die wolk beweeg het, het hulle beweeg. Van raai wat, as dit jou enige skaduwee is, dan volg jy maar. En jy gaan ook nie vooruit en jy gaan ook nie agteruit nie, jy bly saam met die wolk. Maar dan het God nie uit idees uitgehardloop nie. In die aand het hierdie wolk verander in 'n vuurpilaar, wat lig gegee het en hitte gegee het, en die woestyndiere weggehou het. Is dit nie 'n wonderwerk nie?
maar nog steeds het hulle gekla. En toe die Here vir hulle manna gegee. Letterlik reën uit die hemel tannie is, brood uit die hemel geval. En weet jy wat het die Israeliete gedoen? Monique, weet jy wat hulle gedoen? Hulle het 40 jaar lank op die woestyn geloop en gekyk waar is hulle manna. So om en om die woestyn. Waar is my volgende manna? Waar is my volgende manna? And the Israelites became accepting their manna to come daily. And they relied on the provision of God instead of looking up to the promise of God. Listen to me, church. We are not supposed to live in His provision. His provision is temporary. He has a blessing and a promise for each and every one of us. He has a promise for this church. He has a promise for me individually. He has a promise for the church globally. And it's not just the provision. Thank God for His provision. Yahweh, you are faithful and we thank you for your provision. And I'm not teaching a prosperity message here, give your money and you'll become rich. I'm teaching you this morning that God's provision is not His plan. God's provision is to sustain us through a desert. But He has a blessing of a promise for us. While I'm on this earth, His provision is that we can have church and we can equip the saints together and we can grow in His word together. But His plan isn't that. His promise is that we will be the bride of Christ. Amen? The Israelites became adjusted to looking for what? Manna on the ground, when they were supposed to look up to the promise of God and see fruit on the trees. Daar's 'n liedjie daarin. Stop looking for manna on the ground and see the fruit on the trees. God's provision is not His promise. We have to move from a provision-minded people to a promise-minded people. Dit maak nie so lekker sinnetjie in Afrikaans nie. Party goed moet jy net in Engels sê. Sê my saam, Loret. We have to move from the mentality of, thank you God for your provision. We must always be thankful for the provision, don't get me wrong. But we have to move past provision and look towards the promise. And trust God for the promise. And wait for the promise. If we're satisfied with the provision, we have no faith. It's all God. But when we say, God, thank you for your provision. Thank you for my daily food. Thank you for my daily bread. But I know that you have a plan for my life. I know that you have a blessing for my life. I know that you have a promise for my life. And it's far better than the provision. And will I need God's provision when I get into the promise? Yes, because even in the promise, God still has to provide the rain. God still has to provide the wind. God still has to provide the birds to pollinate the sea. We'll always need God's provision wherever we are, whatever stage of life we're in. But we mustn't become provision-minded, manna-seeking people. We need to be looking up to the promises of God and see the fruit and see the blessing. And then I want to go to this scripture. And I'll start to close with this at the same time. I want to go to John chapter 2. Johannes 2. Matthew, Mark, Luke and John. John chapter 2. I just want to have a drink of water before I start reading. John chapter 2 from verse 1 to 11. On the third day, there was a wedding in Cana
of Galilee. And the mother of Jesus was there. Who's the mother of Jesus? Mary. Now both Jesus and his disciples were invited to the wedding. Jesus and his disciples were invited to the wedding. And when they ran out of the wine, somebody say wine. It's not talking about grape juice. It's talking about wine. The guests were not drinking grape juice. Hulle het wyn gedrink. Alcoholic wine. So get over your religion. They had alcohol. When they ran out of wine, the mother of Jesus said to him, they have no wine. Jesus said to her, woman, what does your concern have to do with me? My hour has not come yet. Now make a little note of that sentence. My hour has not come yet. His mother said to the servants, whatever he says to you to do, do it. You know, there's something about obedience. When we obey, God's blessings follow. Now there were set there 6 water pots of stone, according to the manner of purification of the Jews, containing 20 or 30 gallons apiece. Jesus said to them, fill the water pots with water, and they filled them up to the brim. Hulle het nie halfpad of 3/4, hulle het hom vol gemaak. And he said to them, draw some out now and take it to the master of the feast. And they took it. Nou, ek weet nie van julle nie, maar as ek 'n diensknegt in daai tyd was, en iemand het my gesê, vat bietjie van daai water uit daai pot uit, en gaan gee dit vir die hoof van die tafel, the master of ceremonies, en ek weet wat gebeur met 'n diensknegt as hy 'n fout maak. Ek kan kop af, ek kan gestenig word, ek weet nie wat nog kan met my, ek gaan sê, doen jy dit self. Nee? Maar hierdie diensknegt is gehoorsaam. En hy skep, en hy loop. Ek weet nie op watter stadium het hierdie water in wyn verander. Is dit toe hy geskep het, terwyl hy geloop het, toe hy die glas oorgee, of toe die man die glas na sy lippe toe vat. Waar dit in wyn verander, dit sê nie vir ons nie. Maar ek dink daai diensknegt het so gestaan. Ek dink hy het bietjie gered ongelyk. En die volgende ding, when the master of the feast tasted the water that was made wine and did not know where it came from, but the servants who had drawn the water knew, the master of the feast called the bridegroom, and he said to him, every man at the beginning sets out the good wine, and when the guests have well drunk, wanneer hulle gesuip is, wanneer hulle dronk is, when they are well drunk, then that which is inferior, dan kom die goedkoop wyn. But you have kept the good wine until now. So Jesus het nie 'n goedkoop wyn gegee nie. Hy het die beste wyn gegee tot op die laaste oomblik. En hierdie ou kan nie verstaan nie, hoekom kom die beste wyn nou eers uit? Nou kom ons besef net gou 'n paar dinge. Water. What is water used for? To quench our thirst, to clean us, to wash hands, to clean anything. Water is om te refresh, af te koel, om die plante te laat groei, om natuur, die hele natuur het water nodig. So water in the Bible also refreshes us. Often we see, drink of this water and you'll be refreshed and you'll never thirst again. Sit by the waters and you'll drink plentiful.
as a deer panteth for water. We see water, 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 water throughout. And then we get into Matthew, and I'm not going to go through all the scriptures for time's sake. I'll send the scriptures on the link. We see in Matthew and in the rest of the Gospels where it says, verily a man shall be saved by the washing of the water, the word of God. Who's the word of God? Jesus. Who's the washing of the water thus? Jesus. Unless we are washed by the water, Jesus, we cannot be saved. Now let's think about wine. What does wine do? It brings joy. Wyn maak ons bly. Ons raak bly, ons raak gesellig. Dis lekker. Wine is normally associated with celebrating something or having a good meal together. Wine is often celebrated, well, as I said, it's often used in celebration. Sometimes it's used in celebration too much, and then we get joyful. Who's the wine in the Bible? The Holy Spirit. Now listen carefully to me. What happens when a man drinks? Ek gaan julle sê wat gebeur as 'n man of 'n vrou drink. Hulle begin baie praat. Hulle praat harder. Hoe meer jy sê, hoe harder praat hulle. Hulle lag baie. Hulle praat nonsens, maar hulle praat die waarheid. Jy al ooit gehoor as jy die waarheid wil hoor, praat met 'n dronk ou, nee. Ewe skielik kom hierdie inhibitions uit en hy praat sy hele stories. Dis hoekom kroegdames alles weet van die mans af. Dus hulle praat die waarheid terwyl hulle daar drink. Diepe waters kom uit terwyl jy dronk is. Nog 'n ding wat gebeur. Hulle huil maklik. Dronk verdriet. Wat gebeur nog as hy wyn drink? Partykeer wil ek beklei en ek wil rol. Wat is nog 'n ding wat gebeur as ek dronk word? Ek begin so snaaks loop. En ek probeer die sleutel in die deur inkry en die deur se gat bly beweeg. Julle weet waarvan praat ek. Van hulle skud anders sê. Relax. Ek wil nie hê julle moet dronk word nie. I just want you to hear. The church needs to stop living on only the water and start experiencing the wine of the Holy Spirit. We've been washed by the water of God, the blood of Jesus. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Yahweh, our Father, for allowing the blood of Jesus, the washing of the word, to cleanse us and to forgive our sins. But Jesus said, I must go that the Holy Spirit, who is better for you, can come. En nou gaan ons terug na John 2, verse 4 to. Then Jesus said to a woman, what does your concern have to do with me? My hour has not yet come. You see, only when the water had finished, when the word had finished its purpose, could the Holy Spirit come. Jesus saying, the water will turn to wine when I'm done. And when you and I come to Calvary and we see the cross and we get our salvation, the water, it's done its job. We've drank of the water. We've been cleansed by the water. We've been washed by the water. We've been refreshed by the water. Now we must get up in honor of the water and we must move with the Holy Spirit, the wine. And some of us need to be taking a little bit more of the Holy Spirit. Because some of us tongues are so tired that we don't want to talk. Ons, wat het die Here vir jou gedoen die week? Vat 'n paar slukkies Heilige Gees. Sorry, Heilige Gees is nie bespotting nie. Asseblief as julle dink ek probeer die Heilige Gees vergelyk aan 'n glasie wyn. Dis nie wat ek probeer doen nie.
maar ek wil 'n analogy bring. Ons moet 'n paar ekstra slukkies Heilige Gees vat vir die week, dat ons tong bietjie kan loskom. Ek kan nie praat met ander mense oor my geloof nie. Drink 'n bietjie van die Heilige Gees, en dan sal jy vol wees, en dan sal jou mond oopgaan, jou tong sal loskom, en jou stem sal verhef, en jy sal begin praat. Maar ek het nie baie vertroue in myself nie. Moenie worry nie, die Gees in jou, nie die wyn en die dronk nie, die Gees in jou, sal jou die krag gee, en jy sal boldness kry, en jy sal kan testify. Dis wat Jesus gesê het, hy sê, when the Holy Spirit has come upon you, then you will be filled with power, and you'll be bold, and you'll be able to witness. Dis wat hy sê. En kom ek wees eerlik, die kerk het 'n bietjie waarheid nodig in ons. Almal van ons. We need a little bit of Holy Spirit, so that we can start to speak the truth again. Not only half-truth, the full truth. We need the Holy Spirit that we can be bold and strong. We need the Holy Spirit that we can laugh again. The joy of the Lord is our strength. As jy met die kerkmense praat, is hulle altyd moesmoedig. Ag broer, die Here is goed. Dit klink nie so nie. Jy sien 'n boemelaar op 'n fiets in die straat, en hy sê vir jou, meneer, kan ek vra vir 5 bob asseblief? En jy sê, ag, kom ons bid saam, die Here sal voorsien. Nee, dankie, ek is alright, ek is alright. Ek het nie daai mismoedigheid ook nog nodig nie. Wanneer gaan ons opgewonde raak? Ons moet volkom van die Heilige Gees. When are we going to leave our pride and start to stumble a bit? Die kerk is so trots, ons het ons 3-piece suit aan, ons kerkskoene aan, en ons gaan kerk toe. Wanneer gaan die kerk dorp toe? Wanneer gaan die kerk viswaters toe? Wanneer gaan die kerk, ek wou gesê het, pap toe maar. Wat het Jesus gedoen? Hy het hierdie plekke gaan besoek, en daar het hy met mense ontmoet, en daar het mense bekeer. Kom is die kerk nie vol nie, want die kerk sit met sour lemons. Lyk of ons allemaal pruinig geëet het. Ons het constipation. Ek weet nie wat aangaan met die kerk nie. Ons het die almagtige God Yahweh, wat in ons is, wat ons Vader is, hy gee ons nie net, hy red ons nie net, hy gee ons seunskap, hy maak ons kinders van hom. Ek is nie 'n weeskind nie, ek is Abba Vader se kind, 'n geeskind, nie 'n weeskind nie, wat geadopt is nie, ek is 'n geeskind, gekoop deur die prys van die bloed. En ek is vol van die Heilige Gees, ek moet in oorwinning lewe. I'm closing the word, not to say I'm finished with the word, but to say I'm finished preaching. Church, ons moet in hierdie laaste dae wakker word. We need to get our eyes off the waar is ons volgende manna? Hallelujah, look at the fruit trees, look at the honey, look at the milk. Even the giants are scared of us. We need to get full of the vision of God, the promise of God, not the provision of God. And then secondly, we need to get bold enough with the wine of God, the Holy Spirit of God, that when there's a giant that occupies our promise, that we say, kom hier eers, vir jou is ek nie bang nie, dat ek net my moue oprol. Dan kan ek jou sê, dis wat die Here gedoen het met die Israeliete. En as julle die storie gaan klaar lees, gaan julle dit kan sien. For 40 years, they wandered in the wilderness. No, for 38 years, they wandered in the wilderness. Dis wat dit sê. Vir 38 jaar het hulle om en om in sirkels gegaan.
And to the last, when the last of the fighting soldiers who refused to go in died, to die laaste een daar in die woestyn dood is, toe sê die Here, right, bring hy nuwe ouens. Ons gaan hulle nou train. En toe vat hy hulle deur een woestynstad na die volgende woestynstad, na die volgende, en as jy gaan lees, was hulle almal stede wat reëse in was. En wat het hulle gedoen? Hulle het stad vir stad die reëse verslaan. En toe sê hy vir hulle, kom, die eerste keer was dit die bloed van die lam op die deurkusyn. En ek het julle verby gegaan, en julle is deur die Rooi See. Julle gaan nou deur die Jordaan, maar nie voordat julle besny is nie. En daar's weer 'n bloed, en daar's weer 'n doop. In Egipte, die bloed van die lam, die Rooi See, die doop. Voor die beloofde land, was dan nou weer 'n besnydenis, en weer 'n doop, deur die Jordaan, wat nou vloed was. But when they got to the promised land, and they saw the milk and the fruit and the honey this time, one of the spies said, hey, it's lekker there. Daai druiwe is so groot. Daai poppos, man, jy moet hulle sien, Jan. Jy gaan eet. Daai mielies, yes, en is lekker. Jy net 'n bietjie botter smeer, daar's genoeg botter. Hulle is opgewonde, hulle sê, kom ons vat die land. Hulle sê, maar daar's reëse. Hulle sê, ons weet hoe om 'n reus te beklei. Ons weet. Bring hom vir ons. Because for 2 years, God took a new soldier and filled them with his promise, not his provision. Let's close in prayer. My question to you today is, while your heads are bowed, who wants to move from from provision to promise? If you want to move from provision to promise, lift up your hand for me and say, that's me today. I'm moving out of just provision, and I want to hold on to the promises of God. Thank you. Thank you. Donkey. Who acknowledges today, I need more of the Holy Spirit. I'm thankful for my salvation. I'm very thankful for my salvation, but I need an outpouring of the Holy Spirit. I need to become bold with the gospel. I need to become powerful in the gospel. I need to fight the giants in my life, not be fearful of them. I'm tired of walking a desert road, eating manna. From today, I fight the giant and I take my promise. If that's you, lift up your hand for me. Thank you. Thank you. Father God, you see us this morning. Not the most powerful message we will ever hear in church, but a message that I believe your Holy Spirit dropped into my heart last night and said, my church must move from a place of provision to a place of promise. And they will never fulfill their promise until they're filled with the power of the Holy Spirit. Holy Spirit, pour afresh on us today and anoint us in these last days to be bold, to be courageous, to witness the gospel without any reservation, and to inherit our promises that God has in store for us. And Lord, above all things, we're not too worried about the affairs of this world, and whatever happens, happens. Use us as tools and as instruments while we're here to change what we can and do what we can. But we don't look forward to this world being perfect. We look forward to a perfect groom coming to fetch us, his bride. And Lord, I want to be a beautiful bride for you. So prepare me well, I pray in Jesus' name. Amen.